Papu. Te wira para mea yo ne muri mai ne mauiro e me te hia to. Me hoa he mai whenua i a te tātou i tui tātou mo pro i apinut e hene ho e ato e te ho hodif ahu i e uri i te e whenua i te petu mahari mai tātou e rea teira te raw e amerto mai i te oereo tātou e hio mai te rawero ara i te teia whaotira. I roto atu ai tātou mo o praua piti hanere ahuruma piti tautini piti ahuruma ho e rei awhia maiti ti tau hei te imhanani no te imaiti rā iri ti ture no Europa toru ahuruma au rei amu tapurai horo mo haapapur a rotom a te imiti. Te teia toa maitir ana tātou te maitir a Purutu Dragon i te ahuruma paino te tiunu. I roto i te awat whareoere no pap e te wiwir a na Purutu e au i te papepe nei tātou atoa e hi o mai. Tara mai, na poroi ha whare mai te tapa ono te arhoi tō tātou whariri ai te epo mhana ma a nei vau no te no tiunu. Iritir ai tātou nev e wa i te tātou, mai te e hope hep tumanei, wa topa tāmau te wain e te tua o tō tātou ne whenua, e te atu o mai tātou te tei atu o mau utua whare mau tātou te whiwhi atu, hi ora ana tātou i te ene pō i te tuha atua mutuma, i te tuha ahora katiu, tau utua whare te ere i te nhor a whiwhi atua nartu i te ene puaid au te miti te mata i atua. Whare mai tātou nartu i te raw au te niuniu pro tawana e ara te eira i te ene tuha a ia makimo. Tawana Felix tukonani, tawana i ora nei tu tau whare ai te ene pō. I orana mata, i orana tuit atire pe wharo nei tau i te pō. Utua whare tā o e horo mai te papepe nei haturat parau api te e te mene, tra mo utua whare te whiwhi. Hei poro mo hoa i te pepe horaiwa te pepe, ua pui mai te mata i pahi hui o nā tui treo whrani tōrnā. Tini e te tuha oire no katiu, titi anau, e aita te matai i mana ohia, e wawawahi rā te matai e ono whare i roto i tōna pupui rā, e toru atau te pepe i roto i te matai wahi hui o te whararai ni e te whenua o katiu, e wa mauro te uira e teme tau pōpro, ai te uira au i te whenua no katiu, tra e te mo utua whare, wa tuhia i roto i te mo puhapara au te uire. Tra te mo hupa i tupu i te iene APP, wa arahia whātere rau te whenua, wa pahono mai te perektene ai wahine i minari, whātai mai tō rato mo tia no te ārei rā, e te mana o te apora uire te amaruru rā, ia turuhia te mo utua whare roto i te ati o te pepene. Tawata wa i te atohia wa i te oto i te tei puarei anu te hi opu ar ahoa i turu o te whaanhor au te rewa, me te iha hatuhora hari atu ni tātou. Wārat o to te haufrani, i moi te whiwhi te papepene. Wa hiti mahuta rātou i te paru api te pepe, ina hoi roto i tā rātou mo taura, ai te rorowhai, matai rorowhai i manauhia i roto i hoara te eure o katiu nei. E maerera rātou e te huru o te matai o te haeromai. Te rāra te wahi i roto i te maana on au tui rātira, te pira i roto i te whatere au te whenua i te mea hoi ai te mot ata i mana au e parari te whare. E te mahana tau pōporo wa uvere, e te eri te apora oire, tōna tawana oire, tōna hui rātira, nā rato ia tawana kiri anu, ia tauturuhia tōna hui rātira, e ia nenhe tō te hau whrani e te hau whenua, apiti-piti, i roto i te whanahora. Rau e tau hoi ora, i roto i te mowhea o te rohia, o te pepe, i roto i te ne matai roro whai, ai ta tuatimai, e te whenua katiu, ai te tote, te paruparu nei te ratuha, roto i te au te ea no te āreira, i te mohui rātira o te momutu ātea. Tawana o panir ai tu tauman o te whār o meira tu te whaatere au te whenua, te whār o meira tu mauti amanau tu tau whenua, e hatiporo i hopea, i mua hoa i trafifi ta oto e whaarurura. Te poro ira i roto i tō tātou mauti a whaatere, e matarama i roto i te mo whenua ātea i te heiti nei, pai a rātu i roto i te mo whiwhi e vei nei, e parahuara o te uira, te turine tawana oire, e toro mai te whenua, e toro tō mai te haunui, ia nenhe te parau te uira e te whenua katu, e tere whahuru tui te momhana haramai nei. Maruru mai te tawana tramu haapapura ai tatu e poro i amai o nei whaaitoito, nā reira atu o tapo aruha atu ai tramu utua whare no tāu e paraheira i te momotu. Aria. Tā mai homa, e me tātou i te whenua teitine hare tātou i rarumata e uwha aratu muna ue rutu i te omwar au tātou mo prauri api, te ia whiwhi e o te tupu a i tēnei whenua. Te peto mahari hia mai tātou te teia tau e au te hohoni hia e te uri ruto i e te teia roa,
o te ine whenua ia tea e rea teine te ine uhupa atupu ai i reira. Ua whaautia te ora to te apur a oire e hi o mai te tei whaautia a papu a hauru atu no te epo whainini hia mai a Roni Mufat. Ho e ahuru mapē, ahuru mahitu piti ahuru ai tat o te tata e taroara e whea mau uri e veire i rutu i te inhora i aua hia te whare oire i te peha apunu whare no te paruru i tuira atira inhora i rutu i te aroa. No nek, wau ena o ia i te mau uri i te o te mea arwe o ia hupa i te whare hapi rata mahau peha i hono atu. E mea tihei o ia i te mau uri i a hui rutu i to rato aua a hohoni hia o ia e turu e uri e te maunoara te moho o a tamai te imhana. O tupu o vau e tra ohi pa ang, amu i o turi e. Me pepe papua, te wera pra mea yo ne muri mai me mauiwiro e me tehi ato. Mauti te tuturua te tātirara ia te animara, wa whaoti te whatu e pātehei tāna mo uri. Warawe atua o ia e tāna heo te mahine i te tei tata ira a aua, ai tara ira wai, he peto mai maeri anei, wa whaoti te tiripuna e tap e ana i te whare auri, ai te tata whaahua i te whare, no te hapa o i te mo uri, tapati i maeri, wa hohonihia te tata i tonohia no te horo ai te maa, wahina aro te tawana ure, e rawe i te tei whaoti ira aru, ai tara te ture e whare ira te reira. Ene te pauhia no te mea o e whahepo toa mātou, whahepo ia me nā ture, ia hare ni ture e tera e pa e whiwhira e tērera, tiroto ho e aua, whatuhia, ene te mau uri overe noa. No te mea me tae, ia tā me te mtatou. Me tae ture, te veira, mea whaoti rā tripuna, trara e te o nā whaoti no animara, whaoti no te whatu animara, trara te whiwhi. Tout à fait, donc nous ne sommes pas dans le cas de chiens errants, mais des chiens qui appartiennent à un propriétaire. Certes, il est incarcéré, mais il faut bien... E ita te imo uri e overe nei te vei nei tō rātou whatu e whaia toa rātou i roto i te hoe aua. E ita te oire e tia e whaoti e aphui te imo uri. Ho e an arab iani te hoe ata i horoahia te mana e te tiripuna no te hiopua i te imo uri mai te haapapura e uri tehe anei aurera aita. ...du chien. Et à ce moment-là, procéder à l'euthanasie. I muri te rehit atau ara parau e te mea toa hau wa tap e hia te whatu i te whare auri wa rawe te tawana ure i te te whaotira no te paruru tūra atira e te mautamari i hoara e whaahupanei te iaroa no te haere i te whare hapira e no te hauira i ruto i tō rato mautua whare. Trawe hua tu tātou i te whenua e te hau me tātou i te whenua teiti nei i roto i te oire no papa e te o rewa i te atu o toi te ene puputa atai te papa e nei te tāhira e tā rātou rewa no te turura i te enun a kanaki i roto i tāna taut or ai te titaur ai tōna te amara a whaaruat o hira te temo prau teim hait whaahapar a i te hau whrani mairto mai te e whia tahi pirir i rātou i te maha ahuru te hapara hit au rātou in e hoa ia i tā rātou mau prau, tā rātou at ora morewa, tā rātou i whaahupa, i auhua i te mau hupa, e tupura te ihora huihuir ai te whenua taratoni, tā tātou i te merai te ni mohuhua. Mohuhua tāwirihia mai te papipene tō tātou ni papivia, Sam teina ore. Tā me homa, hara meira tātou i tā tātou ni api, maitira amero i riti ture no Europa. Ko mai tahua tātou i maerera i eit ene mahana maitir a iriti ture no Europa te reit au te tata te ori amui atu, i au huara i te whaahepor ai ti tau hira i te mo oire, whaanho, te mo mea toa not whaar ir ai te tata maiti, ho ehi or ana tātou i te epo ritu i te oire no papete, i reira i tō tātou ni papi a Jessica Duse te tiara atu i te e papi nei. Mai te ip horav au te ohipa nei te momut oire, tā rātou ohipa hara ia tere mai te te maitir a, mai te tomor ai hoa o te aua wharehap ir a. Ni te ora amutoi, ai tēnei rahi tāta, me o no mātou, me tēnei tera mo maitira tāwana e maitira no tō tātou preteni o tau whenua, mo maitira tera mea tātāroa, me ruehuero, ahuru mapa mātou, te koe, me whaahu ai a, tā e mātou, hoi hora tā whai o nei, o nei taui, haratu ti te mra nā roto. I roto i te mo pia maitir a ai tai merir a e mea varavara te tata maiti, wana hora nā pia maiti e ahuru mau no te wharir ai aratou, e whahepor a te i no te mo oire. Mi tatato hoai matoro, poro te maitira, o whainini o te ure te mo pia maitira. I aura e hout i te haneret ata te amui mai i roto i te whaanhora a?
Mi te mea numera tawa te tātou ara o te mono, tātai hara mei, te uhipai te mana e tā tātou ni trawhaito. I ti te tata, mauro at oia te tia i anu te maurawe uhipa. E rua rohia no te mea aitir at atai taimene no te ia maitira e titauhi ara mātou ia whae unei te arotu tioper au te ia mhana toraunu. Ho e ano te mauwha ai hautupu he au hei te titauhia no te tauturur ai te mau ruhiruhia no te rawe rua to ara te tata iau i te mau numera no te maitir ano Europa piti tau atini ahuru mai vara piti ahuru noa ini ei te hanere te maiti i pap ete te ia to ati numera i mitohia no te iherir a e mea iti ia whauhia i te mauwha ai nenir a i rawe hia. Tramai no te eto o maitir ai te emataiti nei piti hanere ahuruma piti tautini, piti ahuruma hau e rei a ta tātou, ti tau here tui nā pia maitir ai maha ahuruma au e vaira i pori ni tia frani nei, te itoia o te mo oirea to ai te whaanonhor ai te rira, haria tātou i te tuho a apatoa, te whenua teiti nei, i o mai tātou i te mo whaanhor au te rawehia i reira, tramai te mo tatarara. I hotu hau nei, e iwa pia maitir anō te whar inat ata maitir tapurahi e au tautini au hanere. Tua tihia rato, e te mora uhipa te oire, ua whaanho te tāwana i tō te opu. Me e toro rā tāwana, e te hoi e tātou e te mō hohora. A te hoi hohora. O ia, te weira tō hohora, me horo anō, nā tāwana. Te pepeu, tawhi me te eit whiaru uhipa, pūrut mō whiaru uhipa i te mahana. I pāea, te whare manui ti te whaanhor ahi e te maitir ai te mataiti nei, e ere whaahui te whare apir a vai atu, te irtui te tata i a. Mea ohi, no te ie mai tira. No te mea e te rei te tata. E tamata no pa e te mātou, e pi e hi oia tātou i muri e. Whaupia maitir ai o no irtui piti i rapa, e iwa tautini te hapata ata maiti. A teira tupu e te maitir ai i te iene wahi, manuiti, e hi on e vau i minhon home te eit whaanhor ai. I pun auia, mai te maitir ai maeri, whaanhohia na wahi maitir ai piti ahuru mamha, i raru ai te whare ie, i te wahi, e te taua mātāmua. Me uru viviri, anana tae ore te tata e hare mai, mo atu te ia maupira e hare mai, no te mea e whaupu atu ohoa turira. Tā oia i tērā, me te pepe mai, te hare meira hoa, ko tawa nuna, e rera me hare tā maumi tatatu i te temo maitira. I wha amotu ovini ahuru maunu pia maitir ai te awhar au te morawe uhipāti uiri, ua uhipātoa. Te ria te mū numera, teito e matara mai, e roto i te maitira ana Europa, toru tōpini tātā, me te ria pene a, pe mataiti, hare ahu te rā whaita, o rera, topa wahami. O pari te reit au te mo pia maitir ai te e horono nei, ar e huahine, horono i te awha, rurutu e tapu atea, i te e horahitu i te pō. Tāno whae no tātou in e te ene maitir a riti ture no Europa no te mataiti nei toru ahuru mav aurahir a mo tāpura ahuru mātoru wan en ehia, piti ahuru mā pāna te tāta maitia en e harea tuai i roto i te mo pia a maitir a, tramaya te mo tatarara. Toru ahuru mav au tāpura i te maitir a i riti ture no Europa, ahuru mātoru wan e te mo aid am airtoi te rahir au te mo pia maitir a, te tei e mau numeraan eia. Wahiti mhauta te whea maiti te pepe nei, rawer heo rātou te wiwi atu ai te man au. Me arahei, e tātito i tātou i tāra oweia te me tātou e maiti. Mo iter i ohoa mātou e hat uhipa tā Europa e rawe ne no te porine te afrani, no ria ua harmei e. Te u, whaatata ua tue ano te tā atu ora. Nā tāpurai piti ahuru mā ai tein in ehien e tina tirara, te tāta maiti harieit i, nen e atuei hari rotuei tuit e mo pia maiti ra, ua ahupar hei te morawe ahupau te mo oire. Tōna hara o te orera i te i tāna tāpura. Heni meni mātou e te hia tara tāpura, ai ti tā mai. Roi turu ona te tara whanhor ai, e haere, ma te ore e maiti, e tōna o hara o te hupai te pūra. Tōru ahuru mav au tāpura au ahuru te haparhi a iriti ture no Frani Europa, piti ahuru mahi ture a mohau, mero hoi, i roto ia Europa.
Tera mai ho matau i roa tātou ni tumu parau hui at o mai tātou in eit eni mai tira a puru tutaina piti tautini piti ahuru mamha e tupu i te tei o te ahuru mapai no tiunu e aurheid au rātou hau ati atuai i mai tuir atira te wiwir ai e te papip eni er tupu i rātou to tātou na papip e o te tonu hiatu Sam teina ore Jessica Doucet. Donc j'aimerais monter un café écologique et 100% vert. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple des panneaux solaires, je vais faire de l'agriculture autour. E aha taratou mou opuar ai a manuian ai te tatau na purotu e aha to ate hui pataratou e titau nei te mauir ate ia te tumi te hiopu ano te tatau na purotu no te nun ataina te wahi ta e te ia mateiti te maiminei te tatou ara o ratou no hea mai ratou. Cette année, les... E hui pa api te ie te iminei te tatou ara o te ia mau tau rea wahine o vai mo na ratou wa whanohia i porini tia whrani nei e te iminei ratou te aai o to ratou mau tupuna. Tō ratou ai taino atu i te aura o tō ratou mo i oa. La signification de leur nom. No te reira au te mo puro tū tatau wa tupu mai te ie wharere ai te tumi te hiopoa. Le jury a vraiment été sympa. Ils nous ont mis à l'aise et ils nous ont bien, mis en situation. Te whā te tumi te hiopoa, te turur ai te ie mau taure rea wahine, ia mai e atua te huipata ratou e rave no ratou iho, e no te mai te e o te huira atira no porine tia whrani. E tupu te mai tira i te ahuru mapai no tiunu, ho e noa hepeto mai toe nei no te whaidini hoperoa i te ie oroa no te nuna taina no porine tia whrani. Tera mai te teat o tumu parau nā tātou no te whahanhanar ai te mua nau whaatupu te taatir a tama no te tairoto, tāna e whai te tira a e te wawor at o ai te man oin e huai e te parau te moia, tā e o te ore mātau he te taata, te whai tatu te operer a i te pihai e te nun ai taua i tera, matai tu te wai. Mai te hohonur au te moana paruparu e tēno atu i te mo wahi papa au no tō tātou mo teiroto, wararau te mo i a mātou me te hia i te ata. Rahi atu arā te mo animarati ore i te pine hia. O tā te ie ia mo eito i hin aro ia haafof a hia mauti te i whaititir a hohoa. En effet, nous on essaie de mettre en avant en fait des photos d'animaux du lac. Te haafof anei mātou i te mo animarati ore mātou hia i te ata. Tortues, requins. Des animaux un peu iconiques. Pinipine te mo tōra ore ra te mo mao te i te hia. Are ara, te mo ia e ora nei te pō ai taro atu ia. Donc c'est pour vraiment montrer la biodiversité en fait de notre environnement. Whaatu ati te ihi e te mo hohoa, te whaatu ai ano te i whaititir a. Wā amui mai, te pū tōru arima ai e te mo piahi no tamuera aputo i roto i te i ohipa. Alors clairement, c'est une façon d'appréhender. E tua tapapa mātou i te ihi, e te parau no te aru te marewa, mā te whaohipa i te anohi mai te peni a hohoa nei. Oui, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment... No atu te taa e ra wahin aro mātou e nati i na hap ir a ipiti. Vers ça, les relier vraiment les deux enseignements, quoi. At anoai te mo hohoa ua tua tapapa atu ahia te prono te mo i ai ora nei, i roto i te hohonur au te moana, e tēnu atu te uewera huero o te toa, o te tap oroahia i roto i te tarena. Il y a marqué effectivement les dates des différentes tombes. Ça a permis de... Te wha, ia i te hia te mo tei o mahana e tupu ai te uewera huero, enen hei e te mo atahin aro, e whainene i ratou no te tau uewera huero e amata i te ava te pa. Mau hohoa te ie te tapihi o hia e te tātira e rawea no te tauturu iana i roto i tāna mo maimira. Tera mai roto no tātou i te fuaf amoana in era tātou i te tai te ihoer a aito piti tautini piti ahuru mamhano te taru ahuru mapār au te teimi piti ahuru mamha kilometra tuer a pīr epap e te mahina tape ano me tātou i te eito i te pautumu tāne o iho i te mataitini revi tonsing te ara piti kail taro faubris punua ta ahitua i te ara toru e hi o mai tātou i tuer a te mawhine ilona eshen te mo mai te ara pene puairua ai te mataitini atu i te waa. Te man ora o tatato e whāra o mai, martu mai a kālta rau whauwiwihi atu i te awatea nei, e Desire Teivao. Hei tā, e te manuia me nou manuia no te mea wau nea pe hare nea wo whainene tēnei te tō e wo i te wha, hei tā, maruru me te pōro prawhea hoi te mana, hei tā, popo me te ārevi, hei tā, ma hamaruru me te, iana.
Ramai, ini eit ini tumu prau hope rot ot ediv ena tatou, whai nini hia me te taatora o tumu papa e ertuma a te miti. Ta tatou ena artu te rofranier ta ihia te rirei Davidson Bennett. In eit ini aru e te taupitian e te pupu a waheana tatou e ta e tuai. Mai tei tatou parhei, Yorana.